الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi mga kakasih, alhamdulillah, yari na isab kita niyo hawak na to ini. Amunin waktu puas maghrib. Salta na sumpatan na to, impangadyan na to limabay. Tungod pa amuin ini wiyajib doon ha pag-ukop haarapa. Manjali lumatun kita niyo bihaon pa amuin sunnat sin pag-ukop. Dahil ha mga sunnat long ta sin pag-ukop, muna mo na rin hakatan amunain long ta gumawa na dahil ha Makkah al-Mukarramah harap pamina hawak tusin pagyanon yaumut tarwiyah amunain adlaw 8 kasubangan sin Zulhijjah bang agaron tuod in sunnat long niya al-mabitu biha laylatat tasya. Ati niya sumay humanti doon sin duman niya to dahil nga pagpanaw sin amin may na at sin 8 kasubangan dahil nga Makkah inta umakka iban si mga kaibanan long ta humanti doon hamina katan sin duman niya to amunayin doom siyam kasubangan. Amo na yung pagyanon lang niya malam ini amon siyam kasubangan na sin bulan haji. Amin haaturan niya tuod lang ta amin di manjari haon ini gumawa dahin hamina buat malangkan subay na ini gumawa in matasuga sin mahina at sin siyam kasubangan. Karena doon hayan, in mga maghahaji, lang talabi-labi na tuod, aming kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na bihad to in hinang niya. Sumakawa, biyan na sinagi, in waktu nila yadto, na tiyo-tiyo pa sila lang ta. Kira-kira mga labihang katos nga ibura in taod nila sin pag-haji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakay napusan, at malengkan hawak to na to bihaon, amo na yung tiyo-tiyo yan bang mga miyabot siya 2 million in amoy maghaji. At makaan-kaan na bang mga miyabot siya mga 2 million. Misan pa lang ta in kaonan si lokal biya mga liuakan na in mga yon katandi mamarahi hataod sin mano siya doon ha amin lokal yaon. Naman jari ini hikaruan niya dengan sunnat lang niya wujuduhu ba'da zawal bi namirah wa salatuhu adh-dhuhra wal asra qasran. At niya subay siya ini kabaakan na siya roon atawa sumampay na siya maun pa amin lokal pagtawagon namira. Amo na im masjid sa laggo-laggo hawawaw sing gumi ini karena inyan lokal yan lang ta maubos misan siya milyon in taon si mano siya doon halawm sin amoy in masjid yan na sarta sumambahayang doon
ha waktu sin sambahyang duhur iwan sin asar kasran. Hati niya hambuukon in dua sambahyang hahambuuk waktu amo na in waktu duhur lang ta ini utungon in amuin waktu asar harap pa duhur. Na doon hayan pagyanon ini jama siya sarta kasar. Amoy agtuin biya mga nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanjari in hikato niya amo na in umarap na siya madto pa Arafat. In Arafat mga katawtay manguran agama Islam bukon lang ta in pagyanon Arafat amin buod siwi-siwi yaon ada po ninyaon lang sin mga ulama alamat sadya sin lugal sabab in buod yaon in pagtag kaniya Jabalur Rahmah. Hati niya buod rahmat ingan niya sin amin lugal yaon. Sumakawa in pagyanon Arafat amo na in lang ta lugal kaya pagbakan sin apo na to Adam iban sin apo na to Hawa hawak to in sila biulaw sin Allah Ta'ala ring halam sin sulga pasal sin amoy in panulang nila patuhan Rabbul Alamin amoy liyang sila ri pasukon pakahoy nasa biyato na kainang sila pardusahan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dahing hapardusahan nito amoy in biulaw sila piaig dahing halam sin sulga ampa sila pia kari pababa kini singgumi amin pia paghula sila roon haon lamod na in syaitan amuin nanasaw kanila dunhan sarta amuin dihilan sila dunhan sin hukuman sin Allah Ta'ala amuin kuntara sila sa lama-lama yan na amuy tuin long ta ini sunnat hikarwa. Manjari in mahal ka doon, amoy in magsambahayang iwan sin imam. Bihan. Na manjari doon haon, magtuy na manuytuyan in pag-ukup, doon ha amin Arafah, siyabot doon han. Manjari in kakahinang doon haon, na magjikir sadya pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sarta manghindua patuhan Rabbul Alamin uno-uno na in susukat-sukatan mo patuhan Rabbul Alamin sampai long ta amin tungugom in matasuga amad to in sunnat hikaupat long niya amo na in initahalaon in sambahayang Maghrib sampai inyaon lang ta mapun na sila rito karena tumuklas na din nga Arafah pag ini tugom si matasuga sarta doon ha yaon manuytoyan na sila pa Muzdalifah ampa sila sumambahayag si Maghrib doon iwan sin sambayang isa damikyan hambukon harwak ini ambukon in dua waktu yaon pa waktu ini Maghrib bihan damikyan amoy in jama' day sabiban hati ni hambukon day sabin dua sambahayang yaon hambuk waktu manjari doon haon sumuno dahing ha mga sunnat amo na in ini long ta amin hati niya in pag-ukupyaon hawak to biya mga in sila manghindua apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lugal amin pag-ianon Masyaril Haram pag-ianon amin deng ha mga lugal pag-ibadatan tiugila sinsara doon ha ini Jabal Qadah pag-ianon na inibang maamunin sunnat hati niya suway sila humanti doon ha Muzdalifah
hawak to yan, ubusin amin sambahayang yadto. Kaya sumakawa, in bihayaon, bihalo paragbos, di na magkaon pasal sin, in Muzdalifah yaon, lalabayan, sin, mga maghadji dahil harap nadto pamina. Nabang akaron to, dabiya sin na inihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na subay sila makahanti doon ha Muzdalifah, sampay lang niya, ini mamianing na tumarang bihan ini matasukasin amin may naat na lang tasin unoy na hangpo kasubangan. Naamoy adtuin biya mga dahil nga mga sunnat. Pagubos doon hayaon lang tain hikaunom nasabot doon amuin taritibon na tumagna in pagtilo pag yanon jamarat. Muna ra amin jamratul aqaba amunain ini titiluon bihan halukal amin malaggo tiyawag doon haon ha ini hawak to sin pag iyanon pagsumbay na sin mga ini hayop yadto iwan wakto na sin pag bagong sin mga kausugan iwan sin pag ini pupok sin buhok sin mga kababaihan. Na pag-ubos yadto isyu imbya mga makatakin doon haon amoyin makabalik sila madto pa Makkah al-Mukarramah lalo makaabot pa sila roon hawak to yan sin amoyin Salatul Eid amoy yadto na pag-ubos yadto sila tumawap didto magbalik na isab sila maun pamina amo hindi pa sila abutan sin tugom sin matasuga at inesubay adlaw pa sila makabalik maun pa mina amin doon haon sila ini humanti tu adlaw doon ha ini mina namod tuin dahil nga mga sunnat kakahinang napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga kasahabatan niya lapay na inumat niya biya na singkita niyo. Manjari insumuno mga katotay manghuran hakama Islam laung niya amoy in aturan niya biya sa pagtun biyali kantain pangadjian karna inireng ha mga nagsusud in mga parkala siya butay ni dahil hawajib pasunnat iwan sin aturan lang ta. Ini amo na in pagkakadtulong niya sin mahinaat sin ini siyam kasubangan pa namira manjari roon haon pag-ubos yadto bang makatakin mamaygo doon haon dahil mga aturan puas dahil haamoy ini lead sin matasuka doon ha ini Arafah na ini katantan ini labi marayaw bihan sabab piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagpaygo ini sampai si mga sila amoy in laung ta diurugo dahil nga mga kababaihan iban sin mga sila amoy in aun nipas nila hati niya dugo dahil ha pag-anakan amad to na ini kagunahan tuod in amoin pag-ukop harapa lamod siya rin nga mga aturan bihan sabab in ini rin nga mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam saltap yang daakan ni mga kababaihan amoin subay sila makapag-ukop doon ha ini Arafah karena lang niya ini pag-ianon paghaji subay siya makapag-ukop ha Arafah. Aming sabda niya lang niya al-hajju Arafah. Ini kaupat niya amo na yung pagdikir panghindua sa pagpataod sin
panghinduarunhan amo na in pagzikir iwan sin pagdua na sa tabang siya manghindua subay niya alok madto pa Baitullahil Haram. At iniharap pa pangiblatan sing kita amin pag-ianon sin sila lang niya Baitut Tauhid. Amon imbay piyaghabuokan sing katan Muslim hababaw sing gumiini bang siya mag ini tumunay sin pag-ibadat niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sampay lang niya amuin tungugom nain matasuga. At ini nag-agad inamuin sunnat iban sinamin aturan dahil nga mga aturan na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na pagubos doon haon in mga sila bihan hawak tusin pagtuklas nila rin doon ha ini Arafah bang sila mig na lang tapuas dahil nga amuin ini tugong si matasuga sin amuin siyam kasubangan nito lang ta haamunain lang ta malam hangpu kasubangan na doon hayaon na subay lang niya in pamanaw-panaw bukon siya amuin ini biya luparagos nag-uus-uus siyaon. Atin niya biya mga panaw amuin lang ta iwan sakina pag-ianon. Atin niya aon siya biya mga kapantun inta o biya nanganganal pa Allah subhanahu wa ta'ala karena wayron bugto sin ini panghindua pagzikir patuhan na to Rabbul Alamin. Atin niya manjari amuin mag-us-us kaw sin panaw mo biya. Karena ini biyata sekatu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas alaikum bis sakinah fa innal birra laysa bil idha'. Lawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kamu mga manusia bang kamu long niya manaw na subay kamu amin panaw biya madto maakak karena lawan niya bukon hikarayaw at tawari kang makadawhat sing karayawan bang kamu nag-uus-uus. Pag-ianon dunhan in maana sin iba al-isra hati niya amuin pag-uus-uus. Amo yan. Na sarta doon hayaon in ikapito rin ha mga aturan nito al-ikthar minat talbiyah في طريقه إلى منى وعرفات ومزدلفة ومنى إلى أن يشرع رمل جمرة العقبة. Tinaring aturan in pagpataod sin pagtalbiya. Pagtalbiya dahil hawak to pasin humarap pamina dahil hamak ka al-mukarrama sarta harap pa Arafah nagtatalbiya salta mig dahil Arafah harap na isang pamuzdalipa nagtatalbiya sampay ring hamuzdalipa harap pamina damikyan way wugto sin pagtalbiya amunain kabtangan lang niya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Na doon haon sampay lang niya amuin ini makasud na siya pa amin siyara na kaniya impag tilo sin amin bato rito hamina ha Jamratul Aqaba. Ang unain pagtitiloon dito hato amunan pagtawakon amin malaggo bihat. Ati malaggo inamuin indan niya ro naon karena doon haon panagnaan in syaitan himapa Nabi Allah Ibrahim iban sin anak niya sin pagpanaw nila madto palugal ganta pagsumbayan sin Nabi Allah Ibrahim ha anak niya amunan Nabi Allah Ismail alayhi massalatu wassalam. Amo yadto mga katawten manguran ha kamisyon na doon ha ini umbol hikawalo ring ha mga aturan niya banglaw niya
mawot na pag-ig deng harap pang musdalipa doon hayaon amoy in mamut na roon haon sin batu in hitilo panagnaan pito batu pa Jamratul Aqaba pag hikarwa sin adlaw lawta amo in timilo na sin batu kauhaan tag isa batu hatu lugal titiluan tag ngaon deng haamoy siwi-siwi sampai pagitungan sampai paamoy in dakula biadto namoy adto in tilo lawta hikarwa pagkabos yadto in tilo hikatu amo na in gumugdan na siya hangko tagto kasubangan doon hayan na in yan katantan lang ta suno-suno na siya. So laha mga sila amoin maus bihan na inyan lang tadyari na haamoin panagdaan pagtilo iban sinikarua ahikatuyad to iniri na siya bang siya aon biya mga kaligapan niya malagpo to din sabab niya inya to diari na sinsara makarwa haamoy ini hangputan isa iban sin hangputan dua kasubangan namad to in pagtilo long ta dengan mga aturan pagtilo sin amoy pagyanon jamra amoy to nasabot yaon dahil hapanagnaan Jamratul Aqaba in pagtilo hautan sin ini pagwa sin matasuga iban sin paglid niya ring haugtuhan amod to manjari in sumuno hika hangput tagdua bihan amoy in aturan tiap-tiap kau timilo sin batuyaon tumakbir kau hatiap-tiap ini batu hitilo mo Allahu Akbar bihat to Allahu Akbar mabihat to in amin aturan niya hati niya pito batu makapito kau tumakbir kawan tag isa batu kauhaan tag isa kau tumakbir amad to in ini tiap-tiap tiluun bihan bang hika ini hangpo tag isa na sin kasubangan ito na hati niya tu in lokal amin tiluan mo bihan dahil haamoy in Jamrat as-sugra amo na yung siwi-siwi ubos wosta amo na nakitungan ubos kubra amo na in malagbo kay napusan bihan kauhaan tag isa batu na pukos yan dunhan lang ta in tungod pa pagtilo lang niya sin pag-ubos lang niya sin pagtilo sin amin Jamratul Aqaba doon hayan naman ito'y nakaw madto magpasumbay sin hadimu bihan ini sarta haamin pagsumbay mo yan to in tiap-tiap tisulakan dahil ha mga sila magpasumbay sin ini hati nila hati niya kambing labi-labi na to in paghadji bihan pagtawagon lang niya tamatto hati sin tamatto amuin ini nag-aakad in paghadji niya iban sin pag-umra niya amin unahon niya ito na in pag-umra sarta pag-abot kawalo kasubangan doon hayaon amoy sumud na isab siya palaw man sin ibadat pagtawagon amo na haji amoy pagtawag law niya mag-ihram na isab siya tinya magniyat na siya sumud pa ibadat paghaji hawak to yaon amo na pagtawagon ihram at niya in pagyanon ihram niyat sin amoy in maghahaji bihan sumud palaw sin ibadat paghaji yaon ampay tamungon na inyan aun siyangan kandiri da sumagawa hajaman nato bihaon ini yung pagtawag na sintao mag haji bihan ihram din pagtag nila
Adapun bukun siya yato tingan niya ihram untod ngan niya amo na in pagyanon rida ibansin ida amo na ini pagtapis ibansin pagsiob ha mga ini kausukan longta. Amo to naroon na ini pang ngadto amin magpasumbay na siya sinhadi niya nasuway siya makasaksi sin pagnaog sin dugo sin amin siyumbay yadto karena ini hambuk din ha mga ini sarayaw-rayaw lang kasaksian sinamin maghahadi karena doon hayaon abiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apag sumbay labilan binatud marayaw bang ikaw insumbay sin amuin hadi mo at kala inyaon bat aun duga ing si Mumbai nasuway ikaw makahadir doon makakita karena kasaksian mo in pagpangsut sin dugo yaon amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangsut sin dugo hari pa tumampay palupa into niya dahil hakapangsut niya in yadto kay maana sin Allah Ta'ala in amin hadi sin siyusyo na nagpasumbay awak to yaon. Bihan. Nagsarta doon haon amoy in maghimumungan siya Allahumma hada minka wa ilayk Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilak ba'da an yaqul bismillahi Allahu akbar lang niya maghimumungan karon hayaon ubos siya kumabtang bismillahi Allahu akbar na ampa siya imyan ya Allah ya Tuhan ko inireng kay mo harap maun kay mo ya Allah ya Tuhan namo tay maakamo inamuin hati niya tungbas sinamuin hadi namo ini biya sin panayma mo sin nabi mo daak mo Ibrahim khaliluka amoy in Ibrahimul Khalil pagianon. Salta doon haon dahil mga aturan amoy in kumaun kausin hadi mo. Bihat. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kimaun siya sinamuin atay sinamuin udhiya niya bihan iban sin hadiya niya. Amad to. Hati niya atay sin ini kambing. Na pagubos doon haon lang ta ang pasya manaw madtupa amoy in pag titiluan ayamut tashrik pag iyanon amo na in adlawan yaon karna in pagtilo biya na sinagi dahil ha panagnaan gumawain matasuga amin sa kirakirabihan amyaning na in subangan sampay pa amoy in lang ta lead sin matasuga ring haugtuhan na amoy ito naman jari lang niya bialikan doon hay ni biya sina sunna ramikyan amoyin maghimumungan siya sin Allahu Akbar hati niya tumakbir siya tiap-tiap puklasan niya in batu iulinan niya hitilo amoyin imyan siya Allahu Akbar biya o siya tumanghindua siya Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfura. Ya Allah ya Tuhan namo papanjarya ini inyan kang mukako ini amin paghaji ko tatay maon abya sa kaulawlan na ngayon po patuhan ipatay mo in paghaji mo in pagsai mo amin mahinang tanda sin pagsukur mo ko Allah subhanahu wa ta'ala iwan inyaon katantan sabab sini kaampun kay musin Allahu subhanahu wa ta'ala. Napagubos lang niya roon haon, ang panakaw, manghindua imaalok pa kiblat, ubos sin pagtilo ha ini jamratul ula. Iwan sin jamratul tsaniya, buat malaingkan hay katuyad to, na di mo na ito hinangunin yan to.
Sababuay roon siya dua aroon ha amin kahinapusan niyaon. Inhay ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di raha panagnaan iwan sin hikarwa. Na amoy at tulong ta in hikahampo tagwalo amoy intimilo sin jamratu al-aqaba min batnil wadi mustaqbilan laha ja'ilan al-bayt an yasarihi. Lang ta in doon hamina pagtilo sin jamratul aqaba doon lang ta haamoy in lihak bihan ini imaalop siya harap maun paamoy in titiluon niya yaon sarta in Ka'batullah dapit niya palawa. Aun da lokal bihan biyabay ta kay mohot hindi ikaw magtilo kana ha waktu maabutin waktu yato aun da mga pulis doon amoy in nagjajaga halukal yaon bangganta in luparagbus in ikaw rin makakugdan hinang himindo da sila. Nalabi na bang aun da mga shaykh bihan nagdarakato na inyad to mamayta day sab sila bihan. Nalabi luba na tuod amoy suway tuod kita niyo mag-ingat pakanya sing kakainang na to asupaya hati niya manuituyan na kita himinang sinamin hinangon katantan karna hati na to marayaw in amoin hinang ipapahinang kato biya na sin biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kudu anni manasikakum kawa kamo sin aturan paghaji dain kako long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na hati niya asabi tubiya kita sinian pakanya subay mag-ingat sinihinangon karena in ibadat katantan wayroon lang ta maka ini ini kato amoy in magbaywi kato baywihan kita bihan amuray manjari pagbaywihan bang in tao amoy in miatay na bihan at inya manjari hajian sinbuhi bang insyad to lang ta asal nakaniat labi luba na tuod haamoy in mabaya to siya sumampay inyaon maun pa amin lokal yaon nahadyan siya si mga anak apo niya inya tubiya na simbaran niya nakahadyi habang ngayon in mga anak apo niya yaon bakas na sila nakapaghadyi sintungod pabaran nila hati niya rin man jari inway pa nakahadyi amoy humadyi haway runday sabta nakahadyi bihat to hangkan na doon hay ni manunjuki pa inhinang inikatan subay mahinang sintiap-tiap hambuok isulakan din kato taniyo kaniya amwad to in labi marayaw hangkan nakita niyo diaak sin sara amin mag-ingat pa kaniya sinihinangon hasupaya doon hawak to yaon manuituyin na kita himinang singkatan hinangon insya Allah subhanahu wa ta'ala. Na manjari doon hayan paggabi ano paragbos mayabot na sabin waktu na to na doon hay ni lang ta utason na to nain amin waktu na to dahin haamoy in adab sin pag ini nasabot ta pangadyan ta ataw aturan sin amoy in kakahinang ta kahinapusan dahin hapag ini ukop ta bihan amo na yung panawring hamin na harap pa ini masjid namira dengan masjid namira harap pa Arapat ubos daing harapat harap pa Muzdalifah daing Muzdalifah iwan na singkatan hinangon biya sin mamut simbatu pag ubos ang pa inyad tung manuytuyan harap pa Mina daing hamina amoin hisiusim makasakap ubos timilo sin Jamratul Aqaba pito batu manjari long ta umapas sila pamakka amin makatawap na sila sambil doon hayaon sarta makahadir pa sila sin amoy in sampahayang haylaya. Amod to mga kitaw tayo mga uran na Islam na pagkabiabot na in waktu mangumbay dako kanyo kata na waktu ini barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.